Ini suasana di Pasar Lunga di Bengkolan Menikut. Suasana orang jualan buka puasa di Simpang Lunga. Dia pakai bolognese saus. Bolonai, ke rutinya kita cara begitu. Roti ji. Roti pakai tepung terigu. Tepung terigu. Kita cara aja. Ada nama lagi donat. Oh benar. Pakai margarin. Pakai mentega. Ya, alian. Pakai mentega, pakai sirah, pakai santan, pakai ragu, pakai gis. Oh gif lah. Gis, Gis. gif. Alian pepe aja. Dan pakai mixer. Oh, pakai mixer. Roy. Padu natri pakainya. Tri, 5 minit kan dia. Panggangnya di 5 menit. Ya panggang tergantung suhu. Iya. Jadi ngampun panggang. Kan mau apa? Ngampun. Iya. Pupus hanya udah kakak Ini pakai saus bolognese. saus bolona. Bolognese. Bolona, oh merek bolona. Dan kalau nak daging sapi di Dalam sausnya. dalam sausnya kan ada daging sapi. Tapi ini ada sosis lam. Nya lentama. Oh bina. Ya, lentama topping dia. Oh. Bahu baju lombo saus. Pedum buah habis kak suruh. Lan, tergantungnya walaupun mulai. Pokoknya baru mulai. Aci ditarik di gerak pada. Aduh. Ini namanya pizza Lunga. Jalurnya. Pakai sosis. Ya, 5.000-an ya. 5.000. Oke, makasih Kak. Kabar.